So nkuko mubireba rero hano ni kuri stade Amahoro, ni stade twubakiye n'umukuru w'igihugu Perezida His Excellence Paul Kagame. So n'umukino twari turiho wahuzaga equipe ya Gasogi United yari yakiriye equipe ya Rayon Sport. N'umukino wari witezweho ibintu byinshi nyuma yuko mwitangazamakuru wavuzwe cyane. Ni equipe ya Rayon Sport yari imaze imikino ibiri yinganya, na equipe ya Gasogi yari ifite amanota 7 yitwara neza. So n'umukino wari mwiza mu mitegurire nkuko Kenseri yabivuze, ibintu byose yari sound nziza, yari abantu bagiye batandukanye, abazwi muri sport, abatazwi muri sport, byose byari bihari. So tunashishikariza n'ima equipe kuba yakomeza gukora kino kintu ku buryo abantu baza muri stade ari spectacle batave kureba umukino gusa. So n'umukino waje kurangira equipe ya Rayon Sport itsinze igitego 1-0. Iyi ni Triple Sports Arena twari twaje kuhababera nkuko tuyokomeza kuhabera, twaribanze mu mikino y'Iburayi, ariko ngubu twaje mu mikino ibera mu Rwanda. Ni nyuma yo kuza kubagezaho uduce dukeya two ku mukino wahuje equipe y'u Rwanda yahuraga na equipe ya Nigeria, ariko twaje muri champion y'u Rwanda. Na ama equipe tugiye kujya tuza kureba match bimeze bite, tugiye gutangira tujye mu kibuga rimwe na rimwe tunyuzemo, tuze tujye no mu kibuga tubereke ngo bimeze gute. Byose ni kuri Triple Sports Arena. Well, Triple Sports Arena nkuko tumaze kwibamenyereza, ariko akaba aribwo bigitangira. Nkuko mubibona inyuma yanjye ni Kigali Arena, yabaye ntoya ukurikije ikindi gikorwa remezo kiri iburyo bwanjye. Ikinzanye ubu ngubu ni ukubabwira ko ubu Triple Sports Arena twagarutse. Abenshi barasanzwe batumenyereye ku busesenguzi cyangwa se kuganira ku mipira y'ubwotamasimbi za Burayi, amashampiyona agiye akomeye, amatunwa mpuzamugabane nka Champions League, ariko noneho ubu ngubu twaje mu Rwanda. N'umukino Rayon Sport muri stade nziza, stade Amahoro, itsindiyemo ikipe ya Gasogi United igitego kimwe cyatsinzwe n'umugande Charles Bare mu gice cya kabiri cy'umukino kabisa. Match nk'izi ngizi tuzikeneye ari nyinshi cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Amasaha meza, abantu bose bavuye mu kazi bakaza kuruhukira ahantu nk'aha ngaha kabisa. Tubonye umukino mwiza ariko utaruri ku rwego dushingiye cyase dukurikije ku gikorwa remezo nk'iki twari turimo, ariko within time gake gake bikaba bizagenda biza. Well, nyuma rero y'uwo mukino ntabwo ndi bujye mu busesenguzi, ntabwo ndi bujye muri byinshi cyane, nuko baratinga mbabwira ko ubu noneho twaje mu Rwanda gukavaringa match, reaction z'abafana, tugendera ibikorwa remezo byinshi bigiye bitandukanye. Ndavuga Kigali cyane, ariko no mu ntara tuzaba tugenda tugerayo gake mu kwagura umuryango. Rero guys, please subscribe, share, like, comment ikitagenda neza n'ikigenda neza, twige gushima nyabuna, ibindi bikomeze bigenda biza. Rero team n'ubundi nkuko mubizi ni Fred, Gusa ndetse na Dennis. Nimutambona uyu munsi ejo murabona Gusa, nimutabona Gusa ejo mubone Dennis. Dukomeze twagurira umuryango wa Triple Sports Arena. Well, ngibyo rero guys, ubu ngenda cyeka nasezera ngenda nkuko abafana ba Gasogi bagiye batatanye. Ibindi ciao, tubonane.